ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯋꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯃꯥꯟꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯀꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 370 ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 35A ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯩꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯏꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯗꯤꯁꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯨ ꯎꯠꯄꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 370 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ NDAꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯗꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ngasi ingre adubu yamna ngakpa madi yamna hangningai oiba prithvi miyam amadi bharat miyam ne amaruina hangningai oiba handaki sidai da koi mokoi gi Jammu and Kashmir gi da national conference suga mokoi ga congress ka pulga sarkar thangani na haipusi masida koina congress da koina question khara hangin bani madudi kaina kanda Jammu and Kashmir da hana lairamba dumaina Iran article 370 gi Makhabuda Toramiba Iran, separatist movement, terrorist movement, Congress na Sabolabra, Habibi, Oshanama. Namdi Moga Punchalaga Moga Pulaga Tony Haibani. Adugalona Sagi, Article 370, MD 35A, Hajalan Gedabani Yakwigi, Jammu and Kashmir National Conference na Lokiba, Warrior Never, Adumadu, INC na Sabolabra Habibi, Oshanama, Equi Yam Sauna, Lai Hagar. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಲೇನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಇಶ್ಯೂಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ತರಕಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ವಾರಿ ಸಾನರ್ಗ ಲೋಯ್ಗದಮ್ನಿ ಇನ್ಸಲ್ಲಮ ಮಯಾಂದು ಮದು ಅಮು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಕುಶಲನ ವಿ ಹೋನರಿಬ್ರಾ ಹೋನಬಸ್ತಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಬ್ರಾ ಹೈವಿ ಬಹಂದು ನಿಸ್ಲೈಸ್ ಅದುಗ ಅಮು ಖೋಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಿ ಮೊಯ್ಗಿದಿ ಎಲೋಸಿ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗಿ ಸೆ ಮೊಯ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೌನವಿ ವಾರಿ ಲೈಬೆ ಅದು ಮಸಿದಸು ಅಮು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗಿ ಸಿದೈದ ಟ್ರೇಡ್ ತೌನಗದೋರಿಬ ಪೋಟ್ ಸಿದೈದ ಮಸಿಜು ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ Congress, Sogut Kaduribra, Sokolibra. Aduga Muk, Masaina Hanzil Zuhagre, terrorism, extremism, Lady Mayamdo, Madu, security Sindum, Taramba, Tauramba, Mihalamba, Dugi, extremist Mayamdo, reinstate Torkanda, Sakar, the Tabok Sindaka Sangalakanda, Adubumba, in the single layer of the Mundas Mirshi, Hena Iran Salapa, Hena anti national or Magi, Pima Mother for Kaduribra Habibi, Aduda, Congress Sogut Pride from them. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಯೋಕ್ತ ಲೈತಿ ಹೈ ಅದು ಹಸಿದ ಕರಿಗಿನೋ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ತಿ ದಲಿತ್ ಗುಜರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಕ್ರವಾಲ್ ಅಮದಿ bahari community singi reservation biro ya wasaki badumba Jammu and Kashmir National Conference aldi somdana reservation ya hai adu somdana reservation biro ya party du alliance donor ga moishu reservation si sokolo hari bra reservation gi si moishu ya di hari bra hai bagi question lu ne koina hamis reservation anti reservation oina bra hai ba adagi sankarshya hill haidana khangaraba adugumba singdu takat e Suleiman amadi Hari Hill buna ko e maran haina khangna basi congress ko amra question atani ko hani simaram di moina pulai ko tawai ko sabak sin matung ina haigan adagi Jammu and Kashmir economy si hanam ayam khane am sathi ba corruption gi lambi mu saladana imung manungi aduga Pakistan mate bangba Pakistan sobat imung manungi pai ga le ka dum democracy gi mingda adum family gi sasan du na tawon ba mau support pra
Congress na adagi Jammu and Kashmir National Conference ki Jammu ka tampak ki mafam gasi tongan na tawgodam ni ga haibu mo gi wakalo leram do adu dasu Congress party si sagali bra very hilgi Jammu ki tampak tu ga Kashmir ki ani ki marakta thambu sagali bra haibu question adu ga mukshu Sri Rahul Gandhi na adu ka Congress na Jammu and Kashmir Conference ki tokai khaidok pagi wakhlon aduga Kashmir bu autonomy pithok pagi leiri bama ki national conference ki wakhlun modu Congress na aur Rahul Gandhi sogat pra haibadu nasi koi Bharat ki miyam su hangi loine na koi Manipur ki modu ki Bharat ki miyam du ki marakta koi Manipur shi part of the nation jin instability lakpa ka koi su effect tawgodina modu ki question kardu Congress ke du mayam na opportunist so mo manba koi sakar pairaga loide power pairaga loide leba ki di khangdi hai gi mo manba sathar klabra hai gi chingna basi lebe gi si press mi shikobuni aduna Congress na sugumba makhal makha ki article 370 halakna ba aduga article 35A halakna ba koi national conference na dali ba potu da Congress sin shu sagot pra hai question do amuna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯃꯗꯤ INC ꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ